Everybody should be as well. Amen. Everybody in Tina Monjero. Amen. Osoro and your busati. Amen. 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 Katwani ni Mompai. If it is some no asem no Jesus. Na asem no Nyankopon ne ho. My God. Na asem no Nyankopon. Jesus. Ono ada na mfiti asem no di Nyankopon ho. My God. And I'm the son of ya de Nyankoti na ne bibia wo ye. Jesus. Wasem wo tumi na won kwa. My God. Wasem emfafa hudie no oche. Emre wo ma. Amen. Obi o fia biara wasem fa han mre no. Jesus. Ewo Yesu dem. Echechi mpani ne tumi die ka bere chide. Abaye tumi. Jesus. Wo Yesu Kristo dem. Amen. Amen. Bon sema Jesus. Oh bo adi ama Kristo. Na peja onsaka say Yesu yadwasi. Yesu yadawasi. Okay, for Bible we have got the book of 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14. Ka amen. Amen. O mente. Amen. Shamanim. And I'm going to kasa assembly about open heavens. Katonia say open heavens. Open heavens. Mentio. Open heavens. Oba sorry ne. Mentio. Open heavens. Osura ayedien. Mente. Shamanim na mengansa mchiro. Obia wo ye Kristo ni a wo kwa asori bom paye bia pese wo suru bia man. Na osuru emie mawa emawo bre ti asema me kan nani ye ka se osuru bie mo bi a akire se onyame ani bo bi so be bu obi a be ye dipere bi sade ama danse ni nsenchenies obi a wo wiase bi ahia se osuru be bia ma no se wo se nyimo ba sase a ye di wo abrabo mu a akire se osuru mu ato abrabo so. Hello. Hi. Enti no se wo se obi abrabo eye basa na wade egu na dwuma sai ni sika hye wo hie ba no so yare ebo no na ni mu gu ase na tamfo di ni so a eche se wo soro emu atro ma nipa no basa wo soro bie ma nipa amane ma pa esa se ba nipa na brabo mu enti abra ye bo Yesu asu no Bible say na wo soro bie na awurade ma endike se bi firi so ka se wei ne me doba osomani entimuntie no na Bible say entamara ebubu firi soro ebesi Yesu abedi Yesu boba asase we so no se de be ya ne dwumadi be wie peye no na wo se wo soro ebie ma no but ene ade ba ko amehuni se ye bu bebre wa Kristo som ne ya som but osoro mu ato ya bra so abra wo soro mu beto no e kire se nyame den na chiama ho ye woni pa bebre ti aso dem a ye kwa asore but osoro mu ato ya bra so aye den na ye kwa asore ye bompen na mintie ye ya kwanje mu ayemma ye ye fast and senjenisi ye ye bibia enye ye efiri so so mu ato aye den na wasoro mu to ye wasoro mu to ye because of enibaye bi eni abrabo boni bi eni suban boni bi eni niye boni bi se ni pasase nante wono anakwan so na ni pasase boni brasa di osipe na ni patwi na mesi ntwan e ka kire wade na mpo se gira ntwan metima bo me bra entamara osu mutoma no oni pasase e poda brabo se di osipe anante se di osipe aye ne ya ensam fata Kristo e ma osu mutoma no e ti se wo se wa brabo mo osu mutoma wa na se nyema nkoso a na wo di nkugu a akire sai wa bobre bia yade bia enso nyame ani enti na wasuru mu atoro Bon sem fama wade asam no bomuye tie osuru mu ntokwa ene wasuru su mie kwa aka na me menu sesi a osuru entokwa okay osuru emie kwa my God me ba cho mi preach mo bia nsoro sore me pamo me tani me njoku ha o osoro emu ntokwa osoro emie kwa tie me na tie nyamesem okay
se wo pese wo nyame bie soro ma wa osoro amie ma Yesu because wo nyame ba Debi wo soro bie ma Yesu because obebo abara power asase so anya so nyame be tino osoro bie ma no enti na make at osoro bie ma nipa kwa wo soro be bie ma nipa na nipa no ba abara pa so Kristo ani okay ana so osoro mu be to ma nipa na te se nipa na twi nyame asinjan the brasa you see Bible say trust in the Lord in all your ways and acknowledge him and he shall direct your path. What situation you do walk in na kuno no e woni enyina mu na oduwanamo ebesisi ye etu ansani na medu besi ye no na this what hwehwe nyankopon eti na make at you say wosuru be bia mawa na wo ya de ya brabo peso nyame ani wosuru be to mawa na wo ya de bonia e nyame achiwade. Bon se family radio asam no bomuye ye won kofo bebre ti aso dem but ewurade ato suru matia wo my God omo bompa ye muaye ma omo ya kwanche ahwizi omo bo afode ansanchane nsi omo ye nkakom kira bibia ma because ewurade ato suru onyame to suru ma wa woni masechire hwemanim yete Ghana ha die maye nya aduane die eyade ba akopɛ eyensu etofuri soro se ensu ntɔ a ekom beba Ghana ahokyere beba enti se wabra boss na te se ye de a na te se osoro wato a ensu ntɔm wabra boss entia hello hi na eno na me de wo kasa fa ho me ba be kyerɛ wo niam ntia ema osoro mutuma Kristofo na ye yakom kye bom beba still ye bere Ghana ha yet no I am telling obi a wotie me onyame atusuru matia Ghana okay Ghana ewrade atusuru woni bi dia tia wo my Ghana ayi lokura sinjan ene ye di kontompo di ade okay oh my Ghana hwie mojagu a etie nyankopon ewrade teso sa no se moya me man but madani mecha matusuru mu because eni mre biara nipa ebeye chiwa ye be ya bonfo sam onyame tusuru bon se family radio asam no onyame tusuru se Ghana shasi se ya mobra bonia onyame tu the reason tia Ghana ye den ye simple is because we are living ungodly life and therefore God has shut the heavens Oko asori anu chese na mbebie sura mawo asori kon guarantee suru bie ade guarantee suru bie e ya brabo panete ni abrabo Ghana ha na me catch up what ase ni say Ghana for ayi nyame sinchen Ghana enye Christian country politicians ehwie mojagu asofo numbi ehwie mojagu num moja ene wo pebe bie wudifo tetea e ya so dem asofo ye wudifo to the extent say wo kona sofo num moja wa time vampire sanity wo ka kwase bi ti be semenka politicians ipetu mi hwie mojagu asofo num bi so hwie mojagu de mo amojagu fom no awurade bu funipa Bible sabra kena e dia babo ni nua ebela wo hwie ni mojagu ya no Bible say na moja ni tiem wo soro e na awurade tiem no se kena e dia na wa ye wo nua ebela yi e da wo nua ebela wo he wo se me nyabe nya no so hwefo wo se wo nua no moja ni tiem e fra sase so e fra me wo soro nam dia wo ken wa yenti no ye wade me den no me e ya nsenso ato so na atase so wo bebre wo wa no da ken pie na no a e no se urade se wo de no me ato be sumpa se me nam wa obi dia ba be bo be kume se ma fa me wadi na wa so me bone e na urade se da bi me de mark ato mo ma so ti obi ku ken no wa so bone o nyame dumi ken asase why because of fear botakui bon se family radio asam no bomuye and the politicians are vampire politicians fear botaku 2020 bebe what why you say nkraira and krano bo ira Ghana ha na ye twetwe omo no enipa mienu pa ne kumomo eye asofo bi and politicians bon se Wamwa me na me can be na pa mom from me say
moja nkora ye yira moja ye hwegu nkora ye nwomo takura de nkora wanyira ene nkora ye da Ghana ha no nipa mienu nya di sankwase asem no eya sofo bi and the politicians omo na hia di papas ya petumi sankwase asem wonti na Awurade bofu Ghana watu suru Bon se fami Awurade asam no. You think is me kwa kwajiman onipa betima kama no atu akise mawu Sir. Wo pretima plane abopa ba me kra Awurade mfa nhyɛ wo nsa and I'm saying this me nsuro bi betima ko honam no ntimi ko sunsum te me suro no aye bi betima ko honam no akom sunsum e de okra kwatam wom ukuni badua wo nya hwe Bon se fami Awurade asam no. Bomuye. I am one of the most brave pastors in Ghana. Surely. Wo besofu anadua seka na kora bi ncheme me nsuro wo nsuro gyan so nipa de me so ne Awurade na se Awurade mfa me se nipa sa wo nipa da se nyo ba wo no etimi na me hwe Bon se fami Awurade asam no. kwasi asem okoso wa Ghana ha eti na Ghana ha ka na kora wo ye tamfo Sanity. politicians in Ghana kora police for being Ghana kora judge for being Ghana kora lawyers being Ghana kora asofo bi kwa mo jimi ta bia Sanity. Bon sem. hello Aye. the heavens is being shut because of some things. My God. Evil doers. Surely. Come Bible no. For Bible. Ye kan bresu sam enwoma etosu mienu. 7:30. So ni mu edumiensa. Come. Ye kan Awurade asem wase hwe. Sameturo suru mu na nsuo ento. What? Onyame se hwe se bi Awurade. Sametu suru mu na ensuo ento a. Na tese na bonsam na tu suru mu. Onyame na kasa na tu suru mu. Wankasa bonsam be tu suru mu. Amoti abetu suru mu. Wase na se bi Awurade. Sametu suru mu na ensuo ento a. Etese se Awurade atu suru mu a ensuo ento. Onyame tu suru mu oman so a oman bre. Onyame tu suru mu nipa so a nipa bre. Onyame tu suru mu nipa so a ensuo akabe to agu nipa so ma na baba fomfom na ento. Eti the reason dia yeti aso dem aye bre no onyame atu suru mu. Yenti oman Ghana ebre no onyame atu suru mu. Bon se fami Awurade asam no. Eti ensuo ento. To aso Na se me se ntutu mmesa wo medi asase no. wate onyame se nam ye Awurade me hye ntutu mma se ensuo ento atu suru mu. Atuade kakra modua so ntutu mma beni medi. Sir. That is God. And go for chori amase nyame ya doye wo ya yemye. Wo ya doye nya yeye mani po mo bop abrabopa. Wo nya doye nya yeye mankwasiafo. E ka no kure kire wo. Untimi bo brafo bia na se na me ya yemye na doye ama wo. Obi abrabo nya HIV. Aya bone ya wo nya no so akatwia no no. Obi edi obi kura mechiam ya bonidua. Obi edi obi ye riechewu. E kire say wo nyame gya ya abrabo de man nature. What you reap is what you sow. Bon se fami Awurade asam no. Or what you sow is what you reap. Surely. Eti wonyame se wo man tutu mmebe so ebe he de Ebe di asase. di asase nti ne bebre wo aboye kristofo entutu mmebe di babrabom ye di waduma ye di sika ye di wawade ye di uhedie ye di ushira ye di nipadua enti every day you are suffering. Why? Because there is a something that is called like saying entutu mmebe. Surely. And Bon se fami Awurade asam no. hello Aye. ne entutu mmebe so mo medi asase Sanity. the locust Surely. than you from tutu mmebe entitie me ye obebre wa hweme ne na menka sam kire ye woni pa bebre tete aso de manya ba ifo na eyem onyame na na ayo sa bibia de sebon sam me fia ba ifo na ma menye ye me fia ba ifo what wose se me Awurade me tusu na me man tutu mmebe be di masase na te se bi wa nya ba ifo na eye onyame na na eye Sanity. enti obi wa hia da so ne ba ifo bia na eye onyame na ayo sa obi wa yare na da so ne ba ifo bia na eye onyame na eye sa onyame na e ba kwan ma entutu mmebe be wi asase. God allows some things to happen in our life when we turn our back against him. Surely. Bon se fami Awurade asam no. Masofo ni nya da ne kalabulefo
Oba bia kodi obi kuna chi ni abon wia no owua. Okwa so na sofo say efia be fo na epe waku ho. Time na odi obi kuna chi sofo ne wa hu. Ma sofo ni nya da ne akontompofo. Obi akti adwuma momta obi kuno ho. Oba so de sofo ntime hu se oto obi kuno ho. Ba sofo ntime hu se obekwa aburuchiri. Eni be na adum so obekwa aburuchiri oto obi kuno de wa hu. Asofo ni nya asem koma ye omofuntia adwene ni azane kwase akom se no mo hye ne Ghana. Bon semfa me wade asam no.